Совершайте денежные переводы в Турцию прямо на карту, не выходя из дома, с помощью приложения DC Next. کنی و یا اکون همین روز بیام دیر میکنم. دیگه قلعته؟ ها دیدی؟ نه بوده ها اوندا نپایدیمی؟ نه. ها و امروز 3 سالگی اتنشینی اما کو؟ ابو من تو بهت پدرک کردم. من شما کردم. خودمی؟ نمیشه دکه من سپرما؟ مالش. من تو به 3 سالگی اتنشینی اون به آیفون 13 پرو مکس گرفتم. آیفون؟ آها. 13 شه؟ آها پرو مکس. این اوریجینال mi? Ya ben Aykom giften برای تو. Aykom'un zebo. Aykom نمیدونی می؟ Ne? Aykom официальный представитель компании Apple Ayko iPhone میبرن. همون تاجیکستان بوده. واسه خوجاندی هم شادشتگی مگزین و مرکزهای خدمت رسانی سلبه هسته. امی специально Aykom orijinalش گرفتم تو به 1 سال گارانتی هست که شتابی orijinal شد. Rahmat. Aku nampati man. Maylaş. 3 سالگی بس. Var mı? Ha 3 سالگی بس تو işi şevatıda iPhone گرفتم ده. Ana! Hem bahçeme dargını çizikten. Ana, beşe yapıp, Galstuk. beşe koşup mezevadi değil mi? 3 سالگی yaklaşıyor. Ha? Любой косынка peşte metoni. Galstuk işte de. Ha, badazki tüyü meşan ne? Yak bora. Bakumi? Ha ama adam galstuk giren uftu niyetleri kaçtı bu dam gör. Baktı. Yo bakumi. Ne mahvoş çıkıyor galstuk çizim ne yapsın ne? این که میخواد خودت آویخته بشه در این روزت موری بیدار افته Ana, nasip kınar, razayı ne yaptı peşi? Bırak. این روزی نقصه آیفون به galstuk. Транспортная компания Amonat Cargo доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Amonat Logistics.